production presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma chadipi obiazi obiani nido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father the lion. Nana banchi mi hawo tutwa haya. Me chichire wi na. Kamo haya ade be na me de begum di akọ. Se mi se bi atwitwa na me agu kente ni. Ya kwa ede akoburu. Afo ensu di ahye wo. Omunyansafo a wahyefu a anhyeda. Ahye se deku. Emiwura. Ana me se womunyansafo a wahyefu a anhye. Se wonim nyansa na eku anso wonim ku. Isanso asemu wo kure mu de we ne ka adeyefo ho. Okọ afo mu ko hu wo wa oja ne se ka ho ba fi. Loto de sa akwadwofo adwumu. Eno de wona wo ka meme. Ene aho prapra fo adwumu. Ura, we nka me oba be esusu asem bi ho kakra. Eja na aye be ma nti do obeka na. Afa de me ye be ma. Oh, we ye be ma udimu. Ayesa na sikatua wo mu no. Chire mi moy. Enye sikatua bi ani. Ayi, oba. Anope na me se me bobo ayi insu robe ya onya ahoho. Wo keka ma wo mu ya. Na me ni ho ama amprem je ahokoi. Afere me pra me hu se AKOSUA ni mu ni. Oh ma, ade na wo pra ma me maje mpra na me se wo da bi ba bi wa fro breed. Se me ntimi ma wo mpra pe. Ano kra de me be hu am bubefu. Bubefu papa. Afa de ne kasa ni ne yamu se de. Ayi Paul onhwenani wo kofi. Wa na hwenanim. Paul be. Nya be mo ne nyimu. O hwenanim sa de. Won hwenanim kurampo je so mpenanim. Wa bodam. Onu ba de o se be ye no no. Wo be sam nanim. Ana wo ma ya dem asisi ni trase. Wo so ba ma hwenanim na won ti ase. O se ye se de won mpenanim ahwe wo. Ana me se de enti won mpenanim ahwe. Ena me se mi hu. So ase ani. Wo ne na dan fu ne. Wo be se wo be ba. Na ubana ka so wo. Usu se de na ya. Ta cha se me se momo am na o cha yin. Yawa. Ani de se ba be no na bi. Ena se. De tia ne se be pese me ne Paul ne akora ni nyina atena ase na se Paul timi ka de ne se si ne bo se me so o ma ha. Without reason bia the woman no me ka che. The woman no. Eno kra de uti matna wa ma wa ye bibia apropria wi nya me na me me ya na me try mo ye bibi ko kra me ense mi sha ase na abo mama nya nka po e o betima ye de esi extravagant of anya da bia ye ni na ana me say wo ase na wo ka se moment na wo no penti me wo ne emo me ko tiawa pa de na kra de be ko ye ni afani ni na afani ko ni kura ko ni su afani ni ni wo aboni ko ni e tie na mu asa onye nwore akwa wa de ko tra ho na wo ya wo nyama ye ya na ne se Roman Father the lion. Roman Father ejametiwa na meka kire me yele ne akura ise intimi ma ha mehwe o mu sa so ba ya behwe ba bia wo tie de ne nso wa o se behwe ha na ehwe se de wa pomuti bigidi ye so ho ye pa kakra ne ma besesa egusu ne madam fuku kofitu kasa se ne dan bi wo aka baako me we se benya ho na ha ya de amawa na se de be ya ne ma be yi na ya tutu ne ma yesi na sie wi nyina ne yem na yepe na ye ba kwa so na AKOSUA so ka teme se ye ba one mi nyina wo nkomo no kure mi nim nkomo a mo mienu mo de asie ampese ono atuna nim tu na yete se kwa wo ha Mimi si bi o nkomo bi ana wo asese oni asembia na sa no kan ene o papa ebisa nti asembe ya
Papa, they tell me say. You tell me say. Me couldn't share me. Kasa miti wo hwe wani mabu wo si nkasa na. Asembe ya. They tell me say. So call YAW ban. Madam Nchen ache. Ofisa AGYAKOO pamu. The bia Madam Nchen wo fom. Ti obi ada ma na wanya sisin na wodem. Na me senka ona nenka. Na oma me kwai na me meda. Asama wo kan foforo na wo se kan. Ye ba wo ka kire se so ba na opampam. Me ka be si so papa. Kai. Kama ni si so nte. Na mama ede abeda ha no. Bidi abetu nanim ni nyina wobu. Nani eguso. Na no de kra de. Ba na me hyedem ha. Papa, asa wo hu aboatan wo dem ho. Wo kikam be ma pa. Na wo ba no wo fie. Debi no oni fie. O na se wa so to de bia wo ka hu bi. Oni fie, we bia da isi. Na nkon wa be hyedem no. Me kura me yem be hye me. Ko to de bia ye jan so so no. Da bi o me bo. To de bia jan de ayi la wo ye ni jan so so. Ti de me ne wo kan. Me ka se de wo ye ni yo. Ba da wo de fa bia da yi we. Me ni ho. Me ko so so ni ha. Na me wura de mo pre ko pa na wo te wa wo de ka no ko. Papa ntu hu me wo hu me. Me hu me hu na de me yem be hye me ansa. Wo pa na esen ko hu nu na ni je. Na nye san ko pa mo. E ba wo ja sempa wo. Ah so 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 no so basa asa. Eja madam me ba imagine me feel so. No kre. A che say. Ofu am ye nyina wada o ma wonim. Ne kwan ya no. Sika me de be hand an me nidi. No kre. Ti letu. Forecast ai. Is a yes. Musa. Ana wajime ya. No kre. Sabi. Ko ehia entruba. Debi. Me wo. Musa no ono so ti ya bi. Yo. Ono wa. Yo. Nim packet wa wodaso. Ana waye wajin se. O pese ono me ba betena. Ana mka se sabi obi dan na medem ono woda ha. Me no ya mi ensen isa ba beda ha. Ni sen ni ba beda ufise ni panani baje. Okure. Ebi obeka de ni mama nyam so mpa. Esubia no apa mu ahoden. Ebi amani so obeyo nyahwe ba ni o ton ye. Okure. O abonten. Nti mesrew. Ade mi ntimi ma wo ma meda. Na mum no tambia se oba me nchen no. Nyahwe ya na mani age. Ene obetena tena ha na meja kwan na woko. Chinchina so pese obeda. Opani masim nyina ne boni be na mai. Papa to de bia je isa no great me ka kire o se. Ye de bia no da. Isa nka hwe. Se aja isa kura kansa sebi awso so ye banyansafo. Akua wutie de. Single room no motiwo. Ana hwe nsemi sisi oba ya na musa na agene na tena. Na wo pese obeka ho no mo me nsa kwotena da no mu dia. Na se kwa bi so no mutu musa na firi da no. Nti so kasa saa de enya me yefo ba bi metena se. Eno de entokwa bi ani akire. Na no kasa opampam no. Ana me na ha me. Obeka so opampam na ha me pa ba wo kire. Ha no. Do be ye ne on tinanim no wo kasa. Asemi se de wo kane wa kire mu saa de akire. Ma kire mu saa akire no panyin. Aya no me mpe kasa bebre. Ana ne ato me no. Mpese bi be saa ato me bi. Na se se na mu nyina akire no. Se na mu yenu manya ato na ime hu de metimi de asoso am ne be ha dai. Ono anya ato se we do na adwuma. Do ono na anya ato. Obanyi se akabo so mi sansa na metu akaka dro nti bi ke bi ada. Mate. Se saa no kan de ameme ne be kasa me no ma me nyina so be dai. E be kasa. Ni mu sabi dro na me ba kwaji ba bi obeda chese bi nya da je di agro. De atia ne se uni kurum ha yakure wo hyede mu saa ompie enam kwaye fa so amu fa afuru no. Ese woni adamfo bi a opia ne de ense tenetene so. Enu ntina kakra ahwere ne waduru kakra ahwere ne waduru ano. Na me kura no ba bia wafu adui. Me nsomu se wakọ afu ma wonko abehya bibi ye wa obi ahu. Me ni wono me pie demu a yem hye pa. Dokure. Na msi de bi na nyesa. Obi kura ba betake wa na me koyi. Dokure. Na no de chen wo. Enti sa na wo ka de ame no mo be kasa. Me nye ni pa boni sa. Wa no de chen wo. Idea si chira kan wo. Ene de me na yem si. Wa we dey. Wa mu eni hu ni. Fada po. Wa fada. Oh. Ande na katananim kwa. Mate. Ene fada ye be ko. Ti ke be se no bo mpa ya ma ye preko na nkia. Ade empaye. Me beje no me ana asem beje nshira. Mi lo mi di kan.
na yankacho mase ade de bone na ma sa nchine eyira ne dewa eni eni munyo Papa di kan na ba. basene se ya na waka no opa ho hwehwe dodo duam ne ko bibi si so me ko ha ba mi sisi anabi ana ye wata totu me ko fa ne ma ko fa ja No kra ne ma na papa. o so ko fa ja una ukunu Primo for amoni. Hey. Ase no bia ko fi bi ma wale esi a. Hey, maami de. Mona mon se no mo bompa yese mo wuntem. Adoma shauma. Oh my father. The lion. Oh my father. Mr. Paul. Waba. What's it? Me. Omoy. Omoy. Omati edana so. No me ba ya. Hey! Tata! Sisters. Father Paul. Oh, can I sit down? Etia tami ya nitie. Tata! Can I say? Tata mi ya bumbuta. Eni ebobo buta. Na tena sia ho tena sia abu buta. Mama tena se. Ade na abu buta. Ade na abu buta. Isa no krese. Tata wa na me tema wa tita no to ye. Sese. Ma ye den. Ah, ya frema ba. Mumusa mo kwan so. Ade. Eta wunja mtan. Ada wedi ewu ana. Menim je je o mo yesa. Entini mo na krum sese wa ma Father Paul ma ye nam kra na efe. Eta me fayi wotu O mo tento mo sa we so. Mama. Asem na mo de ba ya Father we say Father to. Munya so. To be ni. Munya nko ba bi fofre. Eta tama wota te na ka se president sa hwe so amena me be so nipa ni sa de hwe so. Se on suban ya o da na di okrom ha. Enti na abasa. Ohima. Asema mo de abaye nyina ya. Ko obiati, obi anim de asi. Onya fina mo we de. Utuba net. We de Father to. We de Munya kwala tete sisters. Munya tata no. Bidini na tata no. Father Paul. Nim. Why me wan wan. Eti kwa me ono kuna ya sese mi bida na. Ye mo gina mo kasa we de Father to, we de Father to. Wo du otu na nyim ate. Eno na ye ta won. Otu ben. Wo ma ton na ye tom no. Ate wo ma enyo na litete na nyim tu ate. Ye ba krom ha krom na ye tia so bi betia so na ye fre no Father Koko. Sofu Koko osina Koko no kura na so gu mo ko asan ba krom ya. Se se wo se na so ye fre na after church. What you say waba wo se fre after church. Ni ho ni wo to se aso na after church. Onu kura nya bi da. Wasan do kra kwa man kwa nu mi na beto no so ye beti no ba go sem. Onu no ye wuro ma fada. Aso kra stay. Wo ba gama gane ko ne fa ko ye president. Tane bi da na. Tane turete danfo. Ente danto ade na. Na wonya bone da. Wonya bone da. Beto ahwe wo chise wo wo Roman sister. Wo nza. Isa me ba. Etame wo do tama wota no. Ajanya bota na. Eto Roman titame dietame. Roman. Sisters. Di enti na mba mama ne ne sen. Atame nyia ni te. Ename atama wuje ni otu omu ano. Ede ni mte ye ni totia te ye te ntia woda. Eto woti mi ete ta ba betia tu omu ate. Eto wonya obia te. Emai. Obi die. Mese, emai. What it tia warim. Ma tete di. Awarim. Sisters, amen kan chem. Enya ho gro so. Na sabi. E wo mu se de me ye ma nye ni. Nanso me ne oba ne enyinsen a na fuutwi so. Na me nkope ba bi nti na maba. Se me be pa adwuma ye na me de ahwe oba. Tete wa na wali o. Wa na se na wali. Tete woni wotun wali. What it tia warim. Ewia gan aha ye wo no obi yiri obi mpranda na. Tete be na yi no na omodo. Wa na ho ye mobo. Tete be ma yi tun a de dia wo tana tamutie. Wo tana yin tamutie. Na to tam no de to wanim. Eti wotimi atati neti. Eta wa na die. Ene koko fai. So yo oto koko fai. Ede wotum ni mi twin tadi. Untimi nyesa me ne mo wa mo ba me ho me yem bibi. Mi so mu. Father Paul, the esi nyina. Se Boniface. Na no Mary hu mobo. Se Boniface. O de mo eye.
eye mo be sra me mo be hwe ba bia metem bo a mo be dem me bo a mo bia mo nsonko why aso nyame ne mo na ko bio mo mfa ma sole why Father Paul sorry ako mami me se mo mfa ma sole na me sole nko o be wa me ana o be ka ho Mr. Sir Boniface no marry hu mobo me nyina wo ani mu anse na me wo Boniface bia wo na me sra kire wo mo sole nko mami eti wo a oti we se nipa ye bone a aya semba asem blebro ne de ka mo jona father to ne ko no he eta wo yuntu atiteta wanyi wanyi de wadin wo to wanyi wa to teta weta to wo na wo wetimi atu ne to obetimi atime to obetimi atu wo to atoto atu ne wanyi otimi adu ei eto obi din temu a wotimi tin ne to asama bi kwa nya ne sam o maami e wale wo papa na wono wo ye no ye ne ho ade wo a woto no o papa wale wo maami na wono ko obeja akofa foforo mebusa wo me fi ye ne to nya me to me ye mpana ba me maami me papa anya maami ho ade e no mu nyina de wuye me to wanyi nyanta tam na tate ye wanyi wo to nya atu wo my sister se Roma ho madam o se Roma katikisi o ba na de se Roma fanya sama ba sister to monto Father Paul pamoye monto tata to me to o de monko why ma kwa sisa we kuta se de tunkura na yo ahwani we se de tunkura de ja mpacho momu fo mo ade enko why ni pass mbia bio ni abeka se ba ya ma chinchi mo binsa tia tundi entan anka mo soso oto wo mo wanyi tata upe be man na upe boy ana me ma bi Father Paul upe boy ana Sir Boniface le no marry hu mobo ozi eno mele ma wa ntete owe kono eta bonti mo ji awo wa yawo tia ozi wa fa okura wo wi ami gwan enye me kra ozi bo so ma fa okura bon sama wi ami gwan enye me kra ada wato nsan fu da bon so ma fa na kura se minim se wo mo pa na wo ka kire me aka mimpese mo ombe hu mani mo me de me kra de o mo fin we ba kwa na bo so ma ta oto a wa tete wo mani mo ho man se mo pe ma nya mo hweda Roman father. Nyawe nu nebia ebesun abada chibi. Aden kosinko nyawe bia susubrebi.